Muri Afurika y'Epfo, Nelson Mandela umuyobozi w'ishyaka ANC ryaharaniye kurandura politiki y'ivangura abirabura y'abagashakabuhake yasohotse muri gereza nyuma y'imyaka 27 ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri 1990. Frederick de Klerk akimara kuba perezida wa Afurika y'Epfo muri 1989 yahise atangaza umugambi wo gusezera kuri politiki y'ivangura abirabura y'abagashakabuhake mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Yemeye ko ishyaka ANC rikorera ku mugaragaro, avuga ko nta uzongera kwicwa anyonzwe, maze mu kwezi kwa kabiri muri 1990 ategeka ko Nelson Mandela afungurwa. Muri 1993 Mandela na de Klerk basangiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Inyuma y'umwaka muri 1994 ANC yatsinze amatora, Mandela aba perezida wa mbere utowe. Nelson Mandela yinjiye muri ANC mu mwaka w'1944 agira uruhare mu gushyiraho umutwe wa gisirikare wo guhangana na leta ya gashakabuhake muri 1960 nyuma y'ubwicanyi gahitwa Chaperville bwibasiye abirabura bigaragambyaga. Mu mwaka w'1964 Mandela n'abandi bayobozi ba ANC bahamwe n'icyaha cy'ubugambanyi bakatirwa gufungwa burundu. Ku myaka 27 yafunzwe, yamaze imyaka 18 muri gereza yo ku kirwa cya Robben Island, aba mu cyumba cy'imfungane kitagira amazi, akora imirimo y'uburetwa, yandika kandi akakira ibaruwa imwe mu mezi 6 kandi asurwa rimwe mu mwaka mu gihe cy'iminota 30. Nelson Mandela yasezeye kuri politiki muri 1999 ariko yakomeje kuba umwambari w'amahoro n'ubutabera kugeza atabarutse mu kwezi kwa 12 muri 2013. Yari afite imyaka 95, ubu aba yujuje 102. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.